Ka te he hikoi porotehi kei te haere ki roto o Waitakere. I te rānei, ko te rōpū tāne atawhai tēnei he hikoi kia riro pūtea tautoko mai i ngā rōpū kāwanatanga hei āwhina i tā rātau kaupapa. Ara te āwhina i ngā taiohi pakukore. Ka rea no te hikoi kia tīmata ka whakararua e ngā pirihimana. Aha kua tērā hikoi tonu te rōpū o tāne atawhai i raro i ngā manaakitanga o Rīkau Karepa. A te tino ki te kaupapa o tēnei huki ki te mamai o ngā rangatahi ki Waitakere. Te hea o te pirihimana. Ko te tikana o te rōpū nei he āwhina i te huna taiohi e noho raru nei pakukore hoki. He kaupapa kore pūtea tēnei no reira ko tā te rōpū e hikoi nei kia riro tautoko rātau mai te kaunihera o Waitakere, te whānau o Waipareira, o tira te kāwanatanga hoki. Waipareira whiras! Waipareira whiras! Kare he kai mo nā tamariki te awhi te tautoko te whare nei a tāne ātawhai. Ka pukiriri nā tamariki mokapuna. Te rōpū a te pirihimana me te rōpū a te sipsma. Enari i tā mātou whakapātanga ki tētahi o nā mānai o te whānau o Waipareira a Rawiri Waititi, hei tāna he kaupapa tēnei kaore anō rātou kia rongohia. Justice! Free us! You! Justice! Free us! Kei te pauri a hau ki te waia pōrero i ngā rōpū a Waipareira, te rōpū a Hoani Waititi Marae, e ki a Salvation Army, kare e awhina tamariki mokapuna e tu e rua nā wiki. Waika hua he aha kei te otinga o tēnei huarahi e hikoi tia nei e rātou. Ka parata whai, te karere.